Tizden Ramazan ayı başlanacak. Bir neçe gün gene kaldı hem meşitlerde ümeler uza. Min bugün Rüstem meşitinde hem görem halık ümege kelgen. Esselamu aleykum yigitler. Aleykümselam. Mine ümege kelgensiz. Maxsus chat var Telegramda. İşte meşit diye atalan şurada yazılgan, şahsi şurada yazılgan. Şundan tapdım. Siz özünüz kim bulasınız? Rüstem. Rüstem. Rüstem siz Rüstem meşitine yerisiz ahir. Yok biz senin Brunei meşitine yürüyoruz. Bunday işaralar gerek diye biliyorsunuz mu? Albatta gerek. Meşitlerge oңайлы, meşite yürüyüşü kişilerge oңайлы bulacak. Şuna kilişik kişilerge, abiler apalarga. Kim buldurar, kim işliyor onlar. Bunları koyar, işliyor. Her kişi hizmeti boyunca. İş küp mü? Yeterlik. Hele bu korlarını şistarta bitiresi var, şulay mı? Hayır, şulay. Şu kıyma boyunda anlarsın. Şu meşidiyasının üzerinin kırıyı bulup, korlarında, argatalarında da. Tıgıtlanı biz enler meşidine vardık. Anın oldu, onu tağı koydur meşidde işlegenler yansın tükeleyte olmuş. Bu atlanı bana hazır. Şu meşid oldu. Meşid içinde şistartu işinde. Şu şistartu işi. Peki Ramazan ayı aldığından meşidlerdeki şista bulsun için terezelerin, perdelerin, bağısların şu şistartalar, sürteler şista bulsun için meşidler peki kol takıp kireşer. Şunun dörü, işimiz nişik? Dalir. Yani siz özünüz koy siyaktan atkudu bu? Tacikistan. Neyden olabilir? Urazaga kergeyse var mı? Urazaga kiremiz. Neçe yıl indi Uraza tutasız? Uraza 17. yılda. Subhanallah maşallah, özünüz gine mi gaylagız bilen tutasız mı? Əlige özüm güne. Əlige qoyla kirek. Esselamu aleykum, özünüz bilen tanıştırsanız idi. İsminiz neçe? Ramil ismim. Ramil sine neçe yaş? 27 yaş. Subhanallah maşallah. Mine bugün kildin indi meşitte jiyiştirirga iş küp mü? Var indi biraz. Armadık mele? Yok Allah'a şükür işliyoruz. Mine eyteler indi bugün 5. meşitte üme uzadı. Sen özün başka meşitlerde buldun mu? Yok öyle birinci dakika kildim fakat. Nişik? Bu şara kirek deyip sanıyorsun mu? İyi dik gerek. Yaxşı. Ramazan'da ketesin mi? İyi Allah bilse kitemiz. Uraza tutarga isep mi? İyi. Neçe yaştan indi sen Uraza'da? Yok Allah bilse birinci dakika. Subhanallah maşallah. Mine birinci tapkır Uraza tutarga jinoşu yigitini göremiz. Hem ol şunda izgeçten başlagan. Allah bilse şulay. Oşturası bit. Neçe saat? Allah bilse. Bütün aylar yaxşı olur. Allah Teala ecir sevabını nasip etsin. Urazanı maturguna uzdırıp jibergeyiz. Esselamu aleykum. Aleykümselam. Özünüz bilen tanıştırsanız idi. İsmim Kamil. Şu meşitte, Rüstem meşitinde bana cürur itebizinde. Cürur hazretler. Meşitiniz turna sileseniz idi. Mine şehir üzerinde urnaşkan iken bik matur meşitiniz. Neçe yıllık meşit bu? Kim kilse de bütün zikirler meşitimizge bik matur deyler. Biz bilmegen idik şunda meşit var iken. Çünkü bizde bu meşit indi köpten tügel 18. yılda tizi başladılar. Şolay tizdiler bu meşitni. Tizi bitirgeç mine şu meşitke yeri başladık. Rüstem ismi ne için? Rüstem abi bulayındı o. Hazır merhum indi o. O merhum bulgança yüzüne aytıp kaldırgan bulgan benim isimden meşit tizirge deyip şunun bilen hatını, kimleri, tuğanları onun isimden meşit tizdiler. Kazandın üzerinde meşitler işte deyip sanıyorsun Vakittif rayonunda. Öyle mene köpten tügel. İde tizdiler, Sirol uğramında meşit. Bunda ezere gidin kanyosun, bu yok idi vakti sırayı. Kazandın Rüstem meşiti, Sirol uğramında var, daha meşit tizdiler. Ana bizden prezident meşitiydi. Meşittin içi bilen de tanışırga bulan mı? Eğer mümkün bulsa. Kereyiz. Bağaçtan işlengen işitler. Subhanallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Meşitke kirgende nindi dua okurga gerek? Meşit duasını okuysan indi.
Келген кешеләргә әзерләп куйганнар. Перчаткалар, чиләкләр, барлык әсбаплар да бар. Субханалла, машалла. Менә нинди матур мәчет. Мөслимәләр мәчетнең эчен чистарталар, юалар, җыялар. Вахитов районында булсагыз, бу мәчеткә кермичә калмагыз. Өмәгә килгән ханымнар, кызлар белән дә танышык. Әссәламу алейкум, үзегезгә таныштырсагыз иде. Исемем Диана. Бу проектта мин икенче тапкыр катнашам. Иремнән килдек. Әйтсәгез иде, бу проектны кемнәр оештырды? Бу проектны Муслимол дигән оешма, мусульманская молодежь, аларның төрле направленияләре бар. Чистая мечеть, тоже шул аларның направленияләре. Алар инде күптән эшләп киләләр. Менә быел бу чарада ничә катнашучылар байтакмы, ничә мәчетне чистарттылар? Бу елны алар Миргазиянны чистарттылар, Әниләр мәчетен, Апанаевская, Тәүфик, Зәңгәр тоже, Зәңгәр мәчетен. Сез һәрбер мәчеткә барылдыгызмы? Юк, мин Миргазиянга гына барылдым. Субханалла, машалла. Менә бу чараның рекламасы җитә дип уйлыйсызмы? Миңа калса, теләк белдерүчеләр күп булыр иде, менә килүчеләр аз күрәм. Башка юлысы кешеләр күбрәк иде. Бу юлысы, может, бәлки воскресенье булганга күрә килә алмаганнардыр кешеләр. Нинди эшләргә җыенасыз? Беләме? Әйе. Хәзер тузаннарны сөртәбез дә тәхрирханәгә барабыз, анда җыштырабыз. Быел да уразага керергә исәбендә Аллаһ күрсә. Бер дә куркырга кирәкми, Аллаһ Тәгалә ул ярдәм бирә. Ураза ул һәрбер мөэмин мөселманга фарз, һәм аны обязательно тотарга кирәк, куркып торырга кирәкми. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга кирәк. Ул иншалла булыша, ярдәм бирә. Рәхмәт сезгә. Güzel bulam. Ничәнче мәчетне инде җыештырасыз? 5-нче була инде монысы. Проект ачылганнан бирле. Гүзәл ханым, әйтсәгез иде, менә әйтәләр, мәчет җыештыруның әҗер саваплары бахисап дип. Амин шулай булсын. Сез үзегез күңел кушкан буенчамы? Кушкан буенча. Күңел кушкан. 5-нче мәчетне җыештырасыз. Авырмы, арымыйсызмы? Юк, армыйбыз. Сез үзегез генә мәле? Мин үзем генә. Үзегез генә киләсез. Әле тагын ничә мәчетне җыештырасы калды? Белмим, аны менә язалар бит. Вакыты җиткәч язып куялар да барабыз. Безнең Рөстәм мәчете бик матур мәчет инде. Менә җомаларда бик кеше күп була, сыйып та бетми. Җомаларда монда көннәрендә шулай киләләр, менә мәчеткә намазлар укырга. Әлхәмдүлилләһ, шөкер дигәнгә. Атын-кызларда урыны бар, менә пожалуйста, истә, балконда. Аларга да урын бар. Намаз укырга. Дигәнгә әлхәмдүлилләһ, шөкер. Мәчетебез бик әйбәт. Менә исемем Светлана. Светлана. Алхамдулилlah. Светлана, әйтсәң иде, син ничәнче тапкыр инде киләсең мәчет җыештырырга? Алхамдулилlah, мин теге елның языннан башладым. Алхамдулилlah. Шундый рәхәт эш. Көнгә нур бирә. Рәхәт булып кала күңелгә. Шундый бу мәчеттә мин үземдә тараф укытырга килә, минем кырдагы мәчет, шуңа бик сөендем монда җыштырганга. Мәчетләрдә күбрәк өлкән яшьтәге әби, апаларны, бабайларны күрергә өйрәнгән. Бу мәчеттәге яшьләр Юк. Менә соңгы вакытта менә бу 5-нче мәчет инде минем җуам гел яшьләр. Бер 10-15 яшьләр, әле кичкенә балалар да киләләр җуарга. Чүпрәк тоттырып аларда җуалар. Димәк, инде хәзер яшьләр күбрәк мәчеткә йөри, шулай бит? Күп яшьләр намаз да укыйлар, җыштыралар да. Яшьләр молодцы. Менә мин ифтарга да барган инде бу ел. Менә бик кызык күңелле булды. Андагы яшьләр, андагы яшьләр.
Akşam namazın okuğaç, din tutuşu yigitler, kızlar işlerini devam ettiler. Günge kadar işleyecekler, hürmetli tınlavçılarım. Siz de idegine oturmağız, vakit tavıp meçitlerge kiligiz, emelerde katnaşıgız. Allah-u Teala ecir savablarını yazsın, rahmet yazsın.